Allohi va barakatuh. Asxariyaның екінші бөлігінің иншаллах тәжвидтен сабақты баштадық. Тәштет темасы үнсіз тыбыштардың екесі оқылушы. Жазууда екесі оқылуучу үнсіз тыбыш бір тамға менен берилет. Бирок анын үстүндө тәштет деп аталган атайын белги коюлат. Мына бул белги. Бисмилля. Әббә, әбби, әббу. Егер созулма тамга кошулбай турган болсо әббә, әбби, әббу боло эле окулат. Әттә, әтти, әтту. Аркаман калбай окуңуздар. Әссә, әсси, әссу. Иджә, иджи, иджу. Ихха, иххи, ихху. إخا إخي إخو. أدى أدي أدو. أذى أذي أذو. أرى أري أرو. Эч кандай урро, урри, урру эмес. Көп эселенип кетет да, болбосо оозубузга ысык картошка салып алгандай урро, урри, урру деп окуйсуз. Азза, аззи, аззу. Асса, асси, ассу. Ашша, ашши, ашшу. Бардыгын эки алифке созуп окуйсуздар. Иссо, исси, иссу. Иддо, идди, идду. Оозду толтуруп окуңуздар жоон тамга. Иддо, идди, итту. Уддо, удди, удду. А'а, а'и, а'у. أغى أغي أغو. أفى أفي أفو. أقى أقي أقو. أكا أكي أكو. Жумшак кылып окуйсуздар. Коф менен каф айырмаланып туруш керек. Коф жоон, каф жумшак. Алла إلا ألو. أما إمي أمو. أنا إني أنو. أوا إوي أوبو. أيا أيي أيو. إها إهي أهو. صدق الله العظيم.